Ni lada rkhie. Tang rkhie tang hi hi ha ha. Pila arem. What you think, what you ki, what you smith lada don iba nil. Handsome guy, tough guy kum John Abraham. Let's go. Tengok Pajba. Ni lihat reaction video. Ya kan ni ke video. Kepada ina po Red FM. Jom iba Zack. Tengok ngaladam keren iba Zack ini weru iba pensam rkhie bas no tanah hai iba Zack na. Bas no tanah ha. Tengok Pajba ngaladam keren iba Zack ngan reaction video tiga. La ai kan ni thumbs up good to go guys. Chol Pajba kampen slam. Ngini zang no tengok ngila aja ni kata kasilak subscribers seru kebut dia jangan akan dekat arterik. Kwa benoi fisia semua ban page ini ke video hadap mendekut. Lan dah kabar pipet dari pas dang hadap dekut kan recommend susu kanang he dia kan video kanang ba ki new subscribers kini i kan kanang ba kibri ku bempat subscribe kini i kanang git subscribe no kanang ngin point no kata kasilak shua kata ka bud dia jangan ama tepet ben hadap pas dang hadap dekut kan recommend susu dia kanang sapek susu ke video kat ba fidang pek bun kat taka YouTube kanang pha susu kan dia post long jeng ima dah chal ba ngai fisia let's go insang no ni ado kan ni ampu ado kan ni tambah handsome handsome kata ni ado kan ni dengan lights kan ni lighting combine ke dalam let's go Mbak Zack ini dang Namaskar. Hello. Wei? Mak yang ni mak senam. Nak? Hindi mak senam. Apa Hindi janay. Untuk tu? Hi mandian janay. Madi janyon. Hindi gini jan. Long jan long nam on hiangam. Long tu banam umon. Kau tahu keren kau ni jale ini iba Zack le. Hi Hai ma he hôm ha mà ngay he học sai một người mà hùa Nung ala học năm. Ngan kena neng long ala học năm nè. Jan kena kelung sisnam. Itu jan kena kan. Năm. Saus Tahu nam. senam. Don. Em long man yang nè, ban yang. Ini long itin an nandukan hiong no benai smas. Teks ke mesti jom tutup barang. Nang tek ni nang men. Tua kergum ni mana? Ni tua kergum ni mana ya? Abang teks dekat message ya lama. Nè. Alarm. Sorry. Nang huan nang men na. Long hiat nandukan hi hampong smas. Tutur dah ngala. Hampon Christmas. We wish you a Merry Christmas. Merry Christmas. Tutur lah kemasjid lah. Lakat. Tua lakat dia. Oh. Ani ngebahas ni ke video. Okay. Namaskar. India has achieved. Hello? Nah, Oi. nanya ngong. Dokteran kiong na? Nganyan Christmas yang uhun. Jan kan Christmas. Jong ukun. Man hiat mon Christmas. Batik per Christmas. Jan besok. Bat jong. Mon Christmas. Tanggal senam. Kat dos nama. Nam. Toto. Senam. How? Senam. Dokteran niat ngelajan suka. Man hiat miit mon Christmas. So guys, kita ngi hapan pan ke nyirap jung bayu. Namat ba? Bayu, yarap bayu. Muat ni na. Oh my. Ngam la ya. Ngaru lagi cacan. Namaskar. India has Yarap achieved. mentah kan. Mah. Ngan nyum barang mo. Ngan mong ngan ong ngan ni mong mas. Hello. Oh, long natural lah dia. Ani ke talent Shah jing ba Zack. Very talent pej hang tu pej yang ni na tak nai ong na keren mengulit hang ni mah. Long natural lah dia pej yang ni. Nyum barang mo. Ngan mong ngan ong ngan na man ni mong mas. Betul ani natural Shah talent jing ida kat pelat. Hello Iba, em uni henman jongau ong ban yu takha jan ba thiet por Christmas ne kumna. Ngan man ni na. Mas.
Kajan bathe intit mi ieid por Christmas. Benda guna kan? Ngamuk man kenyang. Berkeliang. Tinig lah. Duk mentah lah sis Nabi. Nang himnai nu na. Nang si penaya na. Kajan betit. Nado Christmas keliang mentah nang si penaya na la pong temo mana uta lagu la saw kedur lagi leka. Long la he long na long nganyan kala adet nung long la he ong. Hong sun nu na. Nang la ong man kenyang. Temo sohkhmow ni Zack tegangan ai dubel su. Pong kajan la thiet kala hanau khulung la he tem long phong su keliang no na. Ya hap se kumta. Chat la. Aduh Zack. Ngada macam cerita dah duk Christmas tadi. Mat ben hong na madang hot balas ning. Orang sapa steak. Nama lah duk Christmas tu tak ada kena mana ida. Nang smas nang himnai ong. Mak cerita lah ba. Long mat hong na si tiang mat hong na. Itu na dia mengkap sirah. Nang hot plastik mat hong na. Mak cerita ba. Suyera. Long im la ni sin nyan nang du man ngapon nak motawan nang anu. Belai. Nganu man nak motawan hi mai nak motawan ni mai. Ini yang guna. Yang guna Nak motawan hi him nyan nyam hi. Oh ngai. Entah tak kerja duk Christmas tapi mak ni cerita. Tadi ngai ba Zack na red FM ru. Kalau betai. Dengar ngam cim ketir kata na dukan giwei mah. Telah cross ke arbana lai benangan nak cerita benih change. Tadi ye ba Zack na red FM ru film aira. Amla arkin ba dari balak lagi. Impatnya berapa di Zack ru? Ada. Pagi ni rumla arse dia change ba dari balak tu beli umla arang onggoy matra. Tadi ba shoot si Klay na red FM. Ani. Suklai restaurant. Oh. Ba ni magafi ba Zack na red FM. Temo. Ai. Azu tu de soldier jangi kan usipai jangi ula asasi klai Zack. Ani Zack ketel ni gum tu. Subet. Oh ba ni ludak an prank no gum tu na karo. Dengan lihat no gum tu ni karuan prank no gum tu de dah. Ani Zack, ani ketel long very natural dia. Kalau long bekum kasap kepala long ba. Dan kami dah belong acting. Ni dah acting kan ni long normal ben. Very natural ani Zack lah shubes. So tenak ketika video mo ya player chala. Ngatrai bisa pa baru via scope tenak ngat bun ki belai i nomor kani kala he ka views jong ni mo ki bun belai i. Tahu ani kajan Christmas bala thit lashi benai ku akaliang dalak mentah. Temo ya hap saya kata. Ani ba Zack ya hap lut ke ya hap lut. Respect ki Zack. Hayashu. Oh, nah, ngatrai sang yopang. Dah baik pak. Dia, ani di dawai no, ngap bayang klik ala. Ani tu kepo aja ngam long kau syu bang rkhie lapang lut kini sendiri ki lapang lut. Dah, ngatrai pi enjoy kan ni ke video sohkhmow. Temo aku mau tiga hadin duk. Temo itu disuruh itu spy juni gitu mah. Dah. Dia ngat scam pi sungut tenat ya kadi ke video buat kadi ke sisa jalan yang try fil ayo bener ke kan dia rumah dia aku aban ong ye ifisa sohkhmow jonga barohan perlok jonga barohan kini ye pa ye himik pa pet badang pet hadu mentaru kulishibun ngai ye ifisa te good night dengan si kendo badang hakoi ke sini yang so upload bet so lightly video mo kana ma tidak subscribers ma dengan ye ifisa bye say kendo kembali jepun kod mangapor alaikai sa follow ibani na po Instagram NEILMEWTH Neil mau tho ta de mai fisya ma mai